Hamren rong supia long ta prek jamadim Gandhi Jayanti kata London. Karbi Anglong District Deputy Commissioner Office Conference for Deep Walong Partner Scheme at Chekeron. Friendship Society lapen all core country youth atum pen dong muka first idea long perang kiamai kangni. Kardom Karbi Prime Tamalong Peneli Sami Raniti Mungpi Nanar Joikha Bir Tang Ton Pen. Legal Services Authority West Karbi Anglong Jirjar Club lapen SRD Foundation NGO Chilang Pet Pen Hamren Rong Supia Long Ta Gandhi Jayanti Mesen Pen Katalona Jamek Paman Pon. Pini ada porpai narkepa poreng bong homa komlina long pen chengsi Hamren hitikimi Mahatma Gandhi komlina long an Legal Services Authority West Karbi Anglong Jirjar Club SRD Foundation NGO lapen kachari awsomaratum pen chelang pet pen ar mukache jeng padapon. Kacetong ara duan pen Hamren hitikimi Mahatma Gandhi komlina long kachikimo amilur kaisi Mahatma Gandhi akaya lamuka chethan padapon. Anparta Legal Services Authority pen ke claim kidam la pen la swalong ra phan ason awar sai kapanong pia putha kachethan kachimok padapon. La sopi Jirjar Club mithang asa hemalongta Mahatma Gandhi amohora long melo ke kai pen si kachikimo jamek pamantu. Jamek along KAC Fishery Board Chairman Joy Singh Kru, Ward Commissioner Purnima Hansepi, lapen Moniram Teron atom chetong don. Jamek along rong supi sa jirwet pen kido thekji aphan dasbin tame kiran padapon. Hamren rong supi ben perang ke 100 kropet nang kilo birta. Pratana scheme pen kilong don bang sir cap abang phubang Philippine Chief Minister COVID-19 video support scheme pen bang ke thoma hemi piatoma phan pini preni pha hini ar kang sam por phai ke thoma por Karbi Anglong District Deputy Commissioner Office Conference for Dipwalong Pratana scheme a chekron pon. Pratana scheme pen kilong don bang sir cap abang phubang Philippine Chief Minister COVID-19 video support scheme pen bang ke thoma hemi piatoma phan pini preni pha hini ar kang sam por phai ke thoma por Karbi Anglong District Deputy Commissioner Office Conference for Dipwalong Pratana scheme a check keron pon. Pratana scheme or COVID বা সাপোর্টর যেটো স্কিম এইটো স্কিম বৰ্তমান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেখেত শাসনভাৰ লোৱাৰ লগে লগে এইটো আঁচনি লোৱা হৈছে যে কোভিড এফেক্টেড যে ফেমিলি তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব আৰু উইদ্ধ গিৰেক মৰি গ'ল ঘনীয়েক অকলে আছে পৰিয়াল চলাব নোৱাৰে তেওঁলোকক 2.5 লাখ টকা দিব আনকি শিশুসকলক মাক বাপেক কোভিডৰ কাৰণে যদি মৰিছে সেই তেওঁলোককো 24 বছৰ বয়সলৈকে চৰকাৰে 3000 টকা কৈ দিব আৰু ফিক্স ডিপোজিট সেইটোৱে লৈ 18 বছৰ পাৰ পাছত তেওঁলোকে দিব ইয়াতকৈ কল্যাণ মুখী আঁচনি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু হিতাধিকাৰীসকলেও চৰকাৰৰ ওচৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাই মই এইখিনি এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰু ওলাব নেকি ওলাব এইটো নতুন প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট মানে কি তাড়াতাড়ি হৈ ফাৰ্ষ্ট ফেজ এইটো আমাৰ মানে আৰু এতিয়া মানে কি কয় দিব যিসকল তথ্য গৈ পাইছে সেইসকলক দিয়া হৈছে ধন্যবাদ Dong muka fresh idea long pini Karbi Friendship Society lapen all core county youth atum chingrum pet pen perang kia mai ka pedopona berta perang ki rajib be pen berta nang pali. All core county youth lapen Karbi Friendship Society ame Purup Singh Ronghang Chunbang Sonateron lapen Bidisar Singh Tiswa pen pater piponsi perang kia mai ka pedopona long Kol County constituency angkang jasmet pen non BJP KAC nang chari pen EMR pusitame Raju Tiswa phan pek ponlo setami EMR pudowek pen Kol County constituency ing thaidang asonsi theklong Lasikiwang GMAC kili kenili tumkor county constituency angkang Karbi Friendship Society lapen all core county youth atum pen ke Raju Tiswa phan rabdun thekthelo pusi phirang ke amaya long pachini pon Abang mungkin apa nih tuh kapen bisnis tuh prestis kecilun lah, press IBL loh, kecilun aku kalian lah, jadi semet itu mana bang kayak ini
ini tum kesal salam kali itu lapim kar biang mas kami itu curupik lapen jasimet angkonon itu ini tum lang damlo potante bukan saya dang musti fan lang damlo potante itu job on tu kami itu matuta itu abe MA BA lapen BSc JE kuncinya pas dah dulu sinon kini itu friendship society hoy pen itu makin pha alam thi itu meaning kang si ning kung alam si itu jasimet non itu nang manglo itu ajab lapan aku kuda kalau ke kokan cidong itu makisung nah lalu itu kita ngomong gitu itu network sam sami itu mabe network sami itu ka dalam figure hano itu arong guti lapan langlokso lapan aku jenglong son ta biluhat aku ta abi pinang network sami lapan aku jonglamo itu PWD road sami itu ngampus sami itu misen PWD abe lapan rong sami itu gas liver sami itu thang abe posi itu kokan cini itu non kido bom iyan sami itu kesor saran ke halo itu kita ngomong ke lapan aku itu mongko tu culang lapan drinking water di si drinking water sami itu thang abe ora di kimisana nanglong le itu non partaker posta itu non kuda abe pilang itu ma cipuran tes ko itu kompetisi mana itu ma polling mana itu ma sentarong sama langsung posta itu ma be asesmen itu jong kono lapan transport kami itu abe transport kami kita lang input tu lang langsung kami itu pas misen abe tapi tempat tu itu hat kami misen apa dong lerang ai kami itu jong kono itu transport society we non lah hai kita itu itu kita kami ya students tu dah galak kami pas itu nanti mau ajak lapan aku itu sesuatu non itu health center di healthcare mana hospital kami itu tidak khas kami itu korbannya jangan lupa 30 dibat bater kami itu doktor 30 dibat kilomos kami alam itu nunggu kami misalnya doktor be lapen dak diri itu mah ajo jiro phelo leta kami dak doktor api misalnya be pasti itu lahai tadi itu masih orang lahai lo itu non korbannya lah lapen aku jadi memang itu nunggu langsung itu jadi memang pakai udah malu teh itu sebenarnya apa itu maka itu bilang itu nang peaceful punya education lain Islami education lain Islami itu mau pin mana lah non education mana itu tentang school long kiri kiri abe lah karena kecil lang abe lah ini semua yang kecil lang nih kalau Islami non itu mana kelang nih non itu mana itu korban ci piloma papi gublo lapen ke kecuali itu Islami beda aja ini sini itu pini lada lalu kami press meet itu memang koglo lapen itu pacini yang koglo akhirnya itu korban silang namu bululan pe itu yuratum number 1 ke dak itu kacarli goreng abar sahin ke dak itu korban siang kanglong itu kilong itu keteglong le lapen ke second ke ladak itu han ki jun nalang mesen abe lapen ke itu ladak fini nang itu man ke hangan ko bangala lo itu makisum di exam itu keteglong ko itu han ke piloma kilang kecuali teman apa dia jadi sini itu mah ini nang itu kado kami presmen itu memang kok ke cuma kok lapen kini itu KFS pen sudah me lapang soning itu road pen ini itu ladak korban ci along abang kini itu filma itu ta goreng awar saya ini itu filma budama tim Karbi yang long apaan kini itu udam deh tim Karbi yang long apaan kini itu rupik lapen ke tim Karbi yang long di itu manpeng gitu mante di itu masa tu diram rong hang alangli cipituk pen jo langdam lu bonte alangli along keprek atim ke penan ana ke develop penan an awar saya itu te konong lo sudah minit tun daga bangke itu te konong le asonsi program si mana itu te konong le asonsi ni kan jalan ngaplo te konong lo se pen ke ni itu ladaga bangke ni itu party bangke ni itu piloma common election bangke ni itu abangke dak bangke mesena candidate ni itu mana place nangji lapen ke mesena candidate dak ni itu korban cia phan nang lang kontek nangji lapen korban cia phan nang matha kontek candidate ni itu nangji usi ni itu dong Karbi Friendship Society pen kini itu katu kabe pini presmit ke phan nang ko alam the bangke la asli itu Karbi yang dak korban ci lo bangke mesena candidate nang place ko nang ko lapen ke tutulan nele itu labang so Karbi Friendship Normalam so poraphan birta mo intun exna
nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapchin pen longpon ekji Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum ta humre ignore. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along humre iktame. Nalitum hemalong office matemura long security ki bi ponjia phan kiridoma. Jongsi do pulotang te non penke mathanang nilo. Karbi Security Service Private Limited along nangnitum humrek no. Nangnitum ladak security, bodyguard, driver, housekeeping, technician, electrician, pendang lok afanasan a service tame longpon ekji. Lasi apor panahok hepin pen humrek no. Karbi Security Service Private Limited Difu TV Center Karbi Anglong Assam. Nangnitum kachini letho jiapan bimol keling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humrek no. Dihena mopit putat birta along wangthulo. News Fast Karbi Anglong Amri la pen chin thonga pherang ke dabe son teron pen kidam tang chiti ni phai inkura sir ke parni ke boydat arada tuma phan chitim alan ke rona berta pherang ke pirata ne pe berta nang pali umpanai along kido amri la pen chin thong angkang News Fast pherang ke dabe son teron pen amri hawar umpanai arong along ke boydat hemtuna tuma phan mathasi chitim alan ke rona sai padpon Chiti malan kiron pon bamahut News Fast Karbi Anglong apherang ke David son teronan parta News Fast Karbi Anglong abitung atuma phandra atumpen ning kang samla pen katro alang ke bajir Uttar Borbir Police Outpost ka palo NS36 ka chelenga towar pi center hetialong preni phai ECR ni anikang sam por phai troxia por malom bike lapen truck ahiring tangrak pen ka chitong longa jok inot adimalong apran kirang NS36 ka chelenga towar pi center hetialong ihum AS09G477 a bike lapen RJ14GH2787 ahiring tangrak pen ka chitong jok adimalong inot apran kirang Apran kidam juyabang di purong kelana sorkar litang rup se inghia sobok sampre inghi pusik bangthek sampre inghi preni phai isiani blokalong boreng ang hoi kilong duna pot sami lang so blokalong sai kachi join dampen puana kachi bang boma hutsi lapuson ke phona kapato wek atrak ahem pu atum kachi feria jok kachi pa jok jiapan adimalong pen kat lablo apen birta ketok boma pura quran ke trak katwara tuma phan longpon pelang pusi nile tuma ferang ke pe birta nang pali Pinya berta bangla pansi kangton iklo domi thapme kurang thu